Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Namuhla ake sikhulume ngezibungu. Sonke-ke siyazi ukuthi izibungu isilwane esikanjani. Kuyenzeka uziphuphe zisemzimbeni wakho. Abanye-ke beke bekubone kwenzeka lokho emzimbeni yabo. Kube ukuthi-ke mhlampe sisendlini noma ngabe usibona kuphi. Lokho nje kusuke kuyisichitho, kubika isichitho. Okungenzeka ukuthi khona abakufaka isichitho noma sesifakiwe singaphakathi kuwena kuzomela usukume ngokushesha. Uzame phela ukuthi-ke nawe uthole izinto zokugeza. Uma unombuzo ungakwazi ukubuza kwi-comment noma usi-inbox ucele inamba ka-WhatsApp la esichaza khona amaphupho njalo ekuseni. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe ku-YouTube nansi ilink ku-bio lapha ku-TikTok.